wes kalau duanen wenten mina kadi pataken mina kadi somah nyane lubdakeri sampune kuning kewentenan somah nyane presida rawuh slamet saking ringsunen maboros raris kacawis ne mangkenan tuk somah ipune tur sado banwan alus. Nah, kinjun apa nak? Aku sudah sing bisa pas mandi sebab. Habis puasan Nana adi somah beline anake buka dewo kade rasa tumben nyen beli luas mau boros ke tengah ngalase kocol nyen berjalan beline luas mau boros adi kesannya nah mau kawinan belikan tiga sanyo kewentenan jaga masih beli singgungan mepikuli tadi padang atuse bani mulai nah sawire subuh pedeng adane gumine jagate subuh nyaluk wengi maka awinan beli rasa-rasa jejak bakal beli kuwi cepetan kepondok awinan adi ya nah ane paling takutin beli oh ada ane madan buron kalah ane madan iyo macan dijauh beli kecadang oleh iyo sawire gumine suku nyaluk peteng maksudnya sangat bersih ini gitu. Balik ngasih nah di kalon to nyen beli ngelah kena paling melah mongkot kayu itu yang beli ngesil carang kayu